Aslaganing kabyasnan, sibol ning pamaglingap, kareng kayanakan, sipag at serbisyo, garantisado. SK Chairman John Lester Sanggalang, Team Aklam Kayanakan 2023. Tenina, tara kayanakan, misan metong tangan. SK Chairman John Lester o yan kailangan, ayasahan taya, karas keng pamanungkulan. SK John Lester yan ing suportan. SK Chairman John Lester, kailangan tamo. SK Chairman, dapat siya puking pa magserbisyo. SK Chairman, kukulisat daring tao, yan ing suportan niyo. SK Chairman John Lester, iboto tamo. SK Chairman John Lester, kailangan tamo. SK Chairman yang dapat suportan tamo. Sanggunian kabataan, o rendeng kailangan. SK John Lester yan ing suportan, kaya beretanan mga galing nga kagawad, anya marapat mulang suportan. SK Chairman John Lester, iboto tamo. SK Chairman John Lester, suportan tamo. SK Chairman John Lester, kailangan tamo, yaning suportan nyo. SK Chairman John Lester, kailangan tamo. SK Chairman John Lester, iboto tamo. SK Chairman John Lester, yung kailangan nyo. Team Aklam Kayanakan 2023, o rendeng dapat suportan. SK Chairman John Lester Sanggalang, kaya berang kayang mga galing na kagawad. SK Kagawad Asmin Rodriguez, SK Kagawad Simon Tandingan, SK Kagawad Maricon de la Cruz, SK Kagawad Adrian Sablala. Ngenina, SK Chairman John Lester, kailangan tamo. SK Chairman John Lester, iboto tamo. SK Chairman John Lester, suportan, karas ning halalan. SK Chairman John Lester, kailangan tamo. SK Chairman John Lester, suportan tamo. SK Chairman John Lester, naing iboto.